irambwiye ngo nta kintu kidashoboka ku muntu uri muri kino kibanza. Ahantu hose ushaka, ushaka kuba we, icyo ushaka kuba cyo, Imana irambwiye ngo iguhaye amahirwe, uragomba kukiba. Anakupa bahati ya pili katika nafasi. Buri nkurikizi yose yari ku buzima bwawe, igihe kirageze ngo ikuveho. Ina matokeo kwa maisha yako, anakuja itowe. Turize imbere y'Imana gatoya. Nyenyekea mbele za Bwana kidogo. Watuza kanwa kawe uvuge ngo ndatuje Mwami. Kiri na kinywa chako sema nimetulia Bwana. Ndi imbere yawe Mwami. Niko mbele za uso wako. Ndagusavye inkomezi zawe. Nahitaji nguvu zako. Ndabana amaso y'imbabazi. Niangalie na macho yako ya huruma. Ndakeneye kugirirwa neza nawe. Nahitaji kutendewa vema nawe. Kugenderera abandi nanjye ntunsige. Takavyotembelea wengine usiniache. Ungirire neza Mwami. Unitendee vema Bwana. Ntagufite ntacyo ndicyo. Bila wewe si chochote. Utari kumwe nanjye ubuzima bwanjye bwapotera. Ukiniacha maisha yangu yatangamia. Ndagusavye ngo nshoboze Mwami. Nahitaji niwezeshe Bwana. Ungirire neza Mwami. Unitendee vema. Ndagukeneye Yesu. Ninakuhitaji Yesu. Yesu mwene Dawidi. Yesu mwana wa Daudi. Ndashaka kungirira neza. Nahitaji unitendee vema. Mbona ubutabazi bukuvuyeho. Nione msaada kutoka kwako. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Mwongere muvyagire. Unaweza kaa. Gire mugenze ngo umva amahoro mu nzu y'Imana. Geukia jirani yako mwambie jisikia amani katika hekalu la Bwana. Jambo ry'Imana ravuga ngo nta muyuda nta mugiriki. Neno nasema kuna muyuda wala muyunani. Nshatse kuvuga ko nta munyedini, twese turi bamwe muri Kristo Yesu. Namaanisha kuna dini sote ni moja katika Kristo. Mbwirira mugenzi umubwire ngo turi bamwe. Ambia jirani yako tu mmoja katika Kristo. Mbwire ngo kandi turaza gutabarirwa hamwe. Tena tutasaidiwa pamoja. Twongere dukomere Imana amashyi Hebu menshi. mtapie Bwana makofi mengi na vigelegele. Kwinjira mu mwanya wo kubaganiriza ijambo ry'Imana. Tunaenda kuzungumza maneno ya Mungu. Hanyuma nindagiza ndabasengera. Nikimaliza nitawaombea. Ndabakiriye abantu bari kuri kamera. Napokea wanaotufuata kwa kamera. Abantu bari mu bihugu bya Afrika. Watu katika nchi ya Afrika. Abantu bari mu bihugu bya Australia. Katika nchi ya Australia. Abantu bari muri Amerika, Canada. American, Canada. Abantu bari mu Buhinde, mu Bushinwa. India, Shin. Muri Korea n'ahandi hose. Korea na pengine. Ndavuze ngo Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki sana. Turabakiriye namwe. Tunawapokea nanyi. Nizera ko ivyo Imana ikorera hangaha. Yale ambayo Mungu anafanyia kazi hapa. Naho ngaho iri buze kubihakorera. Hata na hapo Mungu atafanya kazi. Twari turiko turakira intahe z'abantu Imana yavuganye natwe ko mu minsi 14 hari ibitangaza igiye gukora. Kuna ushuhuda ya watu Bwana alisema baada ya siku 14 kuna kazi atafanya. Ku makamera nakiriye abantu benshi Imana yagiriye neza. Kwenye kamera nimepokea wengi Bwana ametendea vema. Nabavuga mu mazina ngira ngo muri yizi. Sitaunga kwa jina mnajijua. Kandi Imana yagiye ikorera ibikomeye. Wale Bwana ametendea mema. Hariho abashimye, hariho n'abatarashimye. Kuna wale wameshukuru Mungu na wasioshukuru. Ariko ni byiza kuvuga kugira ngo tubandanye gusenga Imana. Lakini ni vizuri kusema ili tuongeze maombi. Igihe twari turi muri kino kibanza Imana avuganye natwe ko mu minsi 14 hari ibitangaza igiye gukora. Bwana alisema mali hapa baada ya siku 14 kuna kazi anaenda fanya. Ndashimira Imana ko hari ibyo yakoze. Sifa kwa Mungu maana kuna kazi ameifanya. Kandi nawe niba utabibonye burya yarabikoze. Kama haujamona alifanya tu. Imana rero ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Kandi Imana ibagirire neza. Tena Bwana watendee vema. Bwira mugenzi we ngo nawe ni wowe ugezweho. Ambia jirani yako na wewe unafikiriwa. Mubwire ngo ni wowe ushikiriwe. Ni wewe unafikiriwa. Yesu ashimwe. Amen. Bundi abantu bamaze gukura mu buryo bw'umwuka. Watu ambao tayari wamekuwa katika hali ya roho. Aricara akumva aho ibintu birimo biraza bizananye. Huwa anakaa natekeleza mali mambo yanatokea. Niyo hageze umuntu umucokora aramubwira ati no sigaho. Akiwa na mtu ambaye atamchokoza atamwambia wachie hapo.
kandi bigenda neza cyane. Tena mambo yatakuwa vizuri. Reka rero twihute dusome ijambo ry'Imana. Karibu kwenye maneno ya Mungu. Turasoma ijambo ry'Imana muri Luka ibice byaho 18. Tunasoma Luka sura 4 mstari wa 18. Reka umusomyi adusomere mu izina rya Yesu. Karibu msomaji mzuri. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Luka 4:18 haravuga ngo mwemu uhoraho ari kuri jewe. Nicyo cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yatumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Haleluya. N'impumyi ko zihumuka. Haleluya. N'ababo no kubohora abanyagutse imitima. Amen. 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 Reka nkoreshe ni Bibiliya mfite hano. Wacha nitumie Bible ya Kinyarwanda. Aravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari muri je. Roho wa Bwana ni juu yangu. Nicyo cyatumye ansiga amavuta. Amenipaka mafuta. Kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Kuwahubiri maskini habari njema. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Amenituma kutangazia ufungulivu n'impumyi ko zihumuka. Na vipofu kufunguliwa. No kubohora ibisenzegeri. Amina. Na kufungua vilivyo washika. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba katika jina la Yesu. Mana ishobora byose kandi yo kubahwa. Mungu nayeweza mheshimiwa. Mana yo kwizerwa. Mungu wa kuaminiwa. Mana idahinduka. Mungu usiyebadilika. Ndaguciriye bugufi imbere y'ubwoko bwawe. Ninanyenyekea mbele ya taifa lako. Ndagira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Jina lako liheshimiwe. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Mungu nasema naisha ukiamuru yanaimarika. Uri Imana ica inzira aho zitari. Mungu unaikata njia. Ntagufite ntacyo navuga. Bila wewe sina neno. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Jina lako liheshimiwe. Ndaguhaye ikaze muri uyu mwanya. Ninakualika kwa muda huu. Ukore ku mitima y'abantu. Gusa mioyo ya watu. Ubabohore kandi ubagirire neza. Wafungue na watende vema. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Ayo mashini barayimana tuyakome cyane. Iyo mikono kama ni ya Mungu naweza ichapa. Abigeme bari hano mungirire mutya. Watu tuko hapa naweza inua mikono. Aba mama bari ngaha mungirire mutya. Wa mama inua mikono. Aba papa mungirire mutya. Wa baba inueni mikono. Imisore mungirire mutya. Vijana inua mikono. Twese turi bamwe muri Yesu Kristo. Sote tuko pamoja katika Kristo. Iri jambo dusomye ni jambo Yesu yavuze ubwiwe. Neno ni lile Yesu alisema binafsi. Aravuga ngo mwemu w'Imana ari kuri jewe. Aseme Roho wa Bwana ni juu yangu. Aravuga ngo yantumye kugira ngo mbohore imbohe zibohshwe. Amenituma kutangazia uhuru wanaofungwa. Ngo ntangarize umwaka Uwiteka agiramwe abantu imbabazi. Tena nitangaze mwaka wa ufungulivu. Agenda avuga ngo impumyi zigomba guhumuka. Ninasema vipofu vitafunguliwa. N'abugaranye bagomba kugurukwa. Tena wafungwa lazima wafunguliwe. Uyu munsi rero, siku ya leo, mwuka w'Imana nanjye ndiho. hata mimi Roho wa Bwana ni juu yangu. Ngo ibi ntabwo ari ibintu ninda kubabwira namwe murabizi. Ili kile ninakwambia na kijua. Mwemu w'Imana andiho kandi. Roho wa Bwana ni juu yangu. Yantumye kubwira abantu baboshwe ko bagomba kubohoka. Amenituma kutangaziwa wafungwa kufunguliwa. Kandi n'abantu bahumye ko bagomba guhumuka. Tena vipofu wafunguliwe macho. Imana yo mu ijuru nivuganye nawe kugomba kuva ahantu uri. Bwana wa mbingu anahitaji utoke ulipo. Imana ikuye umuntu ahantu habi nta muntu wahamusubiza. Mungu akikutoa pabaya kuna naweza kurudisha. Ndumva nshatse gutangura manura. Ninasikia nianze na unabii. Ngira mugenzi ngo hari ikintu Imana yakoze. Ambia mwenzio kuna kile Bwana amefanya. Ubwire ngo kandi uracyakira mu minsi mike cyane. Tena utapokea kwa siku chache. Haleluya. Amen. Iyo turi imbere y'Imana hari ibintu duhanura. Kama tuko mbele za Mungu kuna ibyo kitu tukabitegereza. Ayo mambo tunayasubiri. Iki ntabwo ari ikintu ndimo ndaguhanurira. Iyo niko nakutabiria. Ni ikintu cyamaze kuhagera, Imana yamaze gutegura. Ni kitu Bwana ameandaa. Cyamaze gutungana ugomba kwakira. Tayari kimeleweka lazima wasenga utasenga Imana yagiteguriye. Uombe usiombe Bwana ameandaa. Zamura ibiganza ucyakire. Inua mkono upokee. Abantu bose bakunda ibimenyetso. Kila mtu anataka alama. Iyo umuntu atarabona ikimenyetso ntabwo apfa kwemera. Kama kuna alama wezi mubwire ngo ikimenyetso nuko wageze muri kino kibanza. Mwambie alama umefika mahali hapa. Tuzamurira Imana icyubahiro. Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ku mwuka witwa inkurikizi. Nataka niseme kwa neno ya matokeo.
buriya ubuzima bwose tubamo buva ku mwuka. Maisha tunaishi ndani kuna roho inaifuatilia. Umwuka niwo ujya uvyara ibintu bikabaho. Roho inazaa matunda yanaishi. Mbere isi nta kintu na kimwe cyari kiriho. Kitambo dunia ilikuwa bure. Mu kanwa k'Imana harangije havamo ijambo isi ibaho. Neno ilitoka katika kinywa cha Bwana nchi dunia ikaishi. Ijambo rirambwira ngo irungika umwuka wayo byarangiza bikaremwa. Neno inasema katuma roho yake ikaumba. Kugira ngo uri muri kino kibanza hariho icyakozwe kugira ngo habe. Kuwa nafasi hii kuna kitu kimefanyika ili upafike. Kugira ngo ugere muri iki kibanza hari imbaraga zakurwanije ariko zaneshejwe urahagera. Kuwa mali hapa kuna nguvu zilikupiga vita lakini umefika. Ndashaka kuvuga ku mwuka witwa inkurikizi. Naongelea roho ya mafatilio wala ya matokeo. Iyi mwemu y'inkurikizi iba nziza cyangwa se ikaba mbi. Roho ya kufuatilia ni nzuri ama ni mbaya. Iyo ukoze ikibi ugira inkurikizi mbi, iyo ukoze icyiza ukagira inkurikizi nziza. Ukifanya mema utakuwa na matokeo mazuri, ukifanya mabaya matokeo mabaya. Abantu rero bicara bavuga gusa ariko ntabwo bazi imbaraga z'inkurikizi. Watu wanaongea lakini hawajui nguvu ya matokeo. Umwuka ufite ikintu cyitwa uruganda, industry. Roho ina nguvu ambayo inaitwa industry. Uyu mwuka ushobora kujya mu ruganda ukarema ikintu kikaza kikabuka kibonesha amaso yawe. Hii roho inaweza enda industry inafanya kitu ambacho kinafuatilia maisha yako. Ushobora kugenda ukarema kanseri mu ruganda ugakora kanseri, iyi kanseri ukayizana mu nda yawe ikabamo. Inaweza kwenda kwenye kampuni inaumba kansa inafuatilia maisha yako. Iyo turiko turasenga kandi n'uyu munsi turiko turasenga, niba hariyo kanseri iri mu nda yawe yarazanywe n'inkurikizi iraza kuza kukuvaho. Wakati tutaomba kama ni kansa kwa maisha yako itatoka. Uyu mwuka w'inkurikizi urashobora kugenda ugakora igihombo ukagikora ukagitunganya neza ukakizana ku buzima bwawe. Inaweza enda kwenye kampuni inaleta kihombo kwa maisha yako. Uyu munsi tuba turiko turasenga cya gihombo cyazanywe n'inkurikizi kiraza kuza gusubira iwabo. Leo ile vihombo na kupata kwa matokeo lazima kirudi. Umuntu wese uri hano afite inkurikizi, niba atari inkurikizi nziza ni inkurikizi mbi. Kila mtu ana matokeo, kama sio mabaya ni mazuri. Inkurikizi rero ziva ahantu hatatu. Matokeo yanatoka sehemu tatu. Zirashobora kuva ku makosa bakoze muri Bibiliya basogokuruza, cyangwa se zikava kuri basogokuru bacu, cyangwa zikava ku babyeyi bacu, cyangwa zikava ku makosa yacu bwacu bwite. Inaweza toka kwa mababu wa mababu zetu wa Biblia, mababu ama wazazi wetu binafsi. Igihe ukoza gakoza kose ugakora hari inkurikizi iza ku buzima bwawe. Wakati unafanya kosa kuna matokeo yanakuja kwa maisha yako. Igihe uciriye hasi nabwo hari inkurikizi bizanana. Kuna muda ukitema mate chini kuna matokeo yanakufuata. Uku kuntu mubona twicaye hano tungana gutya, mwicaye mu nkurikizi, hari ibyakozwe kugira ngo mwe mwicaye ahangaha. Kisi tunakapa ninakaa katika matokeo sababu ya kukapa. Buri muntu uri hano rero n'ubu dukurikiranye kuri kamera, Imana irashaka ko inkurikizi mbi iva ku buzima bwawe n'inkurikizi nziza uyicaramo igasohora. Kila niye mali hapa lazima matokeo mabaya yatoke, yakija uikae ndani ya matokeo mazuri. Iyo umuntu afite inkurikizi mbi bituma atagera yari maragera. Mtu akiwa na matokeo mabaya hawezi fikia malengo. Imana ishobora kuvugana nawe ariko inkurikizi mbi ku buzima bwawe bigatuma utahagera. Mungu anaweza sema nawe lakini matokeo yanasababisha usifikie malengo. Imana yavuganye n'Abisiraheli irabwira ngo dore ngiri ya Kanani, nuko birangije barimo barajyayo kubera ko harimo abantu b'inkurikizi mbi zakomeje gukurikira, bamwe nibagerayo abandi bagerayo. Mungu aliongea na wana wa Israeli, angalia Kanani, lakini kwa matokeo ilisababisha mugenzi ngo Imana yashaka kugera ku isezerano. Ambia mwenzio Bwana anataka ufikie ahadi. Buri nkurikizi yose iri ku buzima bwawe Imana irashaka kuyikuraho. Kila matokeo kwa maisha yako lazima Bwana itowe. Ndimo ndasenga Imana, nabonye abantu bakeye mu maso bamerewe neza. Niliombea watu, nikona watu wametabasamu vizuri. Umuruho n'ubureho rumaranye igihe Imana yiteguye kuburangiza. Muchoko unamaliza siku no lazima
lazima leo Bwana imalize. Ahantu utageze kubera imigozi yakomeje kugukurura, Imana iraza kuyikata uze kuza kuhagera. Mali ambapo haukufika na kamba zilikufika, Bwana atakata ili upafike. Ndimo uyu munsi hari abantu bagera nko muri 5 nakiriye baje barambwira bati dore twari tukuzaniye ka envelope pastor ya minsi 14 twabonye igitangaza cy'Imana. Nimepokea watu 4 wananiambia pastor, tumeleta bahasha, tumeona matokeo mazuri kwa siku 14. Umuco wacu Imana ikugire neza ntabwo uvuga ngo yantabaye, urakora nubundi nawe. Mila yetu kama Mungu amekusaidia lazima ufanye kazi. Ntabwo ari ibintu twigisha ngo uragomba gushimira Imana. Oya, twamaze kuvyakira turabizi. Tumeshajipokea, sikushukuru Mungu tukukumbushe. Impamvu ushobora kuba udatabarwa, sababu ya kutokusaidiwa, hari inkurikizi ziri ku buzima bwawe. Kuna matokeo kwa maisha. Mumbwirire ngo impamvu ugiye gutabarwa nuko iyo nkurikizi zigiye kuvaho ku buzima bwawe. Mwambie sababu ya kusaidiwa ni sababu alikutolea matokeo kwa maisha yako. Inkurikizi itandukanye na karande. Matokeo na uko. Inkurikizi itandukanye n'umuvumo. Matokeo inapishana na laana. Ibyo byose uko ari bibiri biva ku kintu cyitwa inkurikizi. Yote mawili inatoka kwa matokeo. Inkurikizi ni mbi ku buzima bwawe. Matokeo ni mabaya kwa maisha yako. Uyu munsi nimba ndimo ndasenga, leo kama niko naomba, hari abantu bari buze gukurwaho iminyururu yari bariho. Kuna watu watachiliwa na minyororo iliyowafunga. Uyu munsi nimba ndimo ndasenga, hari ibintu biri buze guhambuka wumve ko bihambuka. Leo nikiomba kuna watu watafunguliwa. Uyu munsi nimba ndimo ndasenga, hari ubundi buzima uri buze kwinjiramo. Leo nikiomba kuna maisha mapya utaingia ndani. Hallelujah. Amen. Ambo ndinjiye neza sasa. Ninaingia vizuri. Ikosa papa wawe yakoze, kosa baba yako aliyoitenda, n'uyu mwanya rigufite mu ruhare na sai inasumbua maisha yako. Abantu bari hano kuwa gatatu ku mugoroba, watu ambao walikuwa siku ya 3 mali hapa jioni, nabajije umuntu hano ufite inzu yahawe n'abavyeyi. Nimeuliza mtu iko na nyumba amepewa na wazazi. Mwiteraniro nini tubonamo umuntu umwe wenyine? Katika mkutano tumepata mmoja. Tubona umuntu umwe wenyine. Tumepata mtu mmoja pekee yake, ariwe abavyeyi be bahaye inzu, ambaye wazazi wamerizisha nyumba. Mbwirira mugenzi ngo impamvu uri mu nzu y'impangano nuko abavyeyi be batize. Ambie wazazi sababu ya kupanga ni kwa sababu wazazi wako hawakusoma. Ngenda nkabwira papa ntari ku papa, urabona ukuntu wamemukiye koko? Hivi nambia baba, hivi ndivyo nilifanya kweli? Kuki wemeye kumvyara nk'uku kandi ukamvyara nta bintu bihagije bihari bibi? Ni kwa nini umenizana unaona hatuna mali ya kutosha? Jewe amashuri nayize mu nyuma ari je wirondereye amafaranga yo kwiga. Mimi nimesoma baadaye nimejitafutia pesa. Datumvyara yari impumyi ntago yabasha kuba yaturonderera. Baba yangu alikuwa ni kipofu, asingekuwa na uwezo wa kunitafutia. Hanyuma rero biraza kuza gusa nkaho biducanze, aranyicaza nimaze kuba mukuru arambye ati batoyi bawe rero reka babandanye kwiga, wowe ugerageze ushaka utwo wakora uziga hanyuma. Baadaye kanambia wadogo zako wacha wasome, wewe tafuta kazi. Hanyuma rero bisa nkaho mbaye mpagaritseho gato. Nikasimamisha shule kidogo, barabandanya bariga, wengine wakasoma. Ariko urumva inkurikizi yuko abavyeyi banje badafite ubushobozi, lakini matokeo ni kwa sababu wazazi hawana uwezo. Yakomeje kunkurikirana, aliendelea kunifuatilia hayo maisha. Kandi narasengaga, tena niliomba, nararaga mu misozi, nilikuwa nalala kwenye mlima. Ntako ntari naragize, hakuna vile sikufanya. Bwira mugenzi ngo nawe ntako utagize. Ambia na wewe hakuna vile hujajaribu. Ariko inkurikizi mbi yakomeje kukugenda, lakini matokeo mabaya yalifuatilia maisha yako. Bwira mugenzi ngo dufite Imana. Ambia mwezi kuna Mungu mzima. Kandi ikintu nkundira Imana igiye gukora, ifata umuntu uri hejuru ikamumanura, ikarangiza igafata umuntu uri hasi kongera ikamuzamura. Niba hari abantu bari hano banyumviriza, reka tuyikomera amashyi. Watu ambao kapachapie Bwana makofi. Yes. Ntabwo njya ndahira gutya ngo ndahire. Mimi huwa siwezi nikapa. N'ijambo ry'Imana ntabwo ritwemerera kurahira. Na neno haituruhusu kuapa. Ariko ndi imbere y'Imana ishobora byose. Lakini niko mbele za Mungu. Ni hano ku gicaniro cyayo. Niko hapa kwenye madhabahu. Ndakurahiye ukuri kw'Imana. Ninakuapia kwa inkurikizi mbiri ku buzima bwawe uyu munsi iraza kurangira mu izina rya Yesu.
la Yesu Kristo. Iyo igihe cy'Imana kigeze, wakati muda wa Mungu kifika, usanga karite y'umuntu ihindutse defo mu maso y'Imana. unakuta katika street, Iyo igihe cy'Imana kigeze, muda wa Mungu kifika, usanga defo y'umuntu ihindutse karite. unakuta defo na geuka. Haleluya. Amen. Abantu bakubona kuri umunyamakosa, watu wanakuona ni mtu mwenye ariko ayo makosa, makosa igihe cy'Imana kigeze yabona ko ariyo nzira izajyamo lakini gutabara. makosa yako Bwana anayabadilisha njia. Hari igihe mba numva nakorera siporo Imana nkakaga nk'ukuntu kujya kazi kagakora siporo. Kuna wakati ninajisikia naweza fanya mazoezi kama biraboga boga. Kama biraboga boga. Numva ndakuntu nshobora kuba nabigenza. Kosa tu vile ya kufanya. Ndimo ndaririra Imana, niko namulilia Mungu. Ubuzima bwawe nibudahinduka, maisha yako kama haibadiliki, ubuzima bwawe nibudahinduka, maisha yako kama haibadiliki, uzamenye ko mwijuru hatari Imana. ujue kwamba tunayemwomba si Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bibiri tubwira umumama wafashe umwana we ajya kumushyingura. Maandiko nasema mama aliyefisha mtoto akaenda. Ataragera Yesu akora kuri cya kiba. Kabla hajafika kagusa sanda. Yari ataragera kuri cya kinogo neza. Alikuwa hajafika kwenye kaburi. Reka mubwire ngo nawe utaragera mu kinogo bakwimbiye. Acha nikwambie kabla ya kufika nawe kwenye utaragera hari ahantu abarozi bavuze kuzagera. pale wachawi nawe utarasohorwa muri ya nzu bavuze kuzasohorwamo. katika nyumba nawe utaramarama. kabla ujaibika Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbingu ya jewe nzisengesho umuntu asenga Imana ikamutabara mu minsi 3. ninajua maombi mtu anaomba kwa siku 3. Nzisengesho umuntu asenga Imana ikamutabara mu minsi 100. ninajua maombi mtu anaomba kwa siku 100 na zaidi. Nzisengesho wasenga Imana ikazatabara abana bawe. najua maombi unaweza ombe saidia watoto wako. Iryo sengesho ndaza kuri gusengera. Hiyo maombi nitakuanza turaza kuyavanga vanga. changa Niba hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe, kama kuna kitu kinatokea Imana igiye gutuma bahindura amagambo bari barakuvuze. Bari baravuze kuri Nyarucari hasi, walisema kwamba bagiye kukubona Imana ikuzamuye. Mungu anakuinua. I receive. Buri umva nkubwire, sikia hili neno, nta mutakura zibiri zibaho ni imwe. hakuna mtakura mbili, ni moja. Nta Burundi bubiri bubaho ni bumwe. Burundi ni moja tu. Nta Afrika zibiri zibaho ni imwe. Afrika ni moja tu. Nukuvuga buri kibanza cyose kirimo ikintu Imana yagishyizemo. Mali pote mbegu ya Mungu ipo. Kugira ngo ugere mu kindi kibanza rero, kusema ufike nafasi nyingine, wumva wifuza pale ambapo nahitaji, nuko hari umuntu uba wamaze kuvamo, ni lazima pawalie nawe warangiza ukajyamo. ili na wewe uweze. Ibibanza by'Imana byose nafasi za Mungu zote ntabwo bigomba kubamo abantu batubaha Imana. haiwezi kwa sababu watu umuntu wubaha Imana, hakuna nayeheshimu nta hantu heza Imana itamukura, hakuna pale Bwana nta hantu heza Imana itamugeza. hakuna pale Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Zamura ibiganza byawe uvuge ngo ndagomba kuhagera. Inua mikono yako, sema nafunguliwa. Inkurikizi yose iri ku buzima bwawe, kila matokeo iko kwa maisha yangu, ikuveho mu izina rya Yesu. itoke kwa jina la Yesu. Ugere mu buzima bundi Imana igushaka. Fika katika maisha yale Bwana unahitaji. Ubuzima bwawe buhinduke sha. Maisha yako lazima yabadilike. Bwira mugenzi ngo none kandi byanze bigende bite. Ambie mwenzio mbona amekateta kuaje. Mubwire ngo warusigaje ku Mana honyine. Mwambie imebaki kwa Mungu mwenyewe. Muranyemereye dusenge Imana. Unanikubalia tuombe. Noneho inkurikizi mbi iyo imaze kukugeraho, matokeo mabaya yakifikia kwako, ubuzima bwawe buranga. maisha yako huwa nayakata. Harimo abantu bari hano
Kuna watu wako hapa bafite impwemu mbi iri ku buzima bwabo, wako na roho chafu katika maisha yao, bafite abantu babemereye ibintu, wana watu wanawakubalia vitu ama kuwaitia, akakubwira ngo ndagikora, waraba ukabona ubushobozi arabufite, akikwambia iko na uwezo, ariko inkurikizi mbi yamara kukugeraho, lakini ile matokeo mabaya yakija agahita gukwepa, anabadilisha na anakuhepa, akabivamo, anayatoka ndani. Abarokore Wa Kristo muvuge ngo sa, sema sa, gabanyaho piano gatoya, vuga ngo sa be. Reka mbabwire ukuri kw'Imana, wacha nikwambie kweli ya Mungu, hariho umwuka mubi w'inkurikizi, kuna roho chafu ya matokeo warukuzengereje, ulikuwa likusumbua, noneho numara kubitahura neza ukabyizera, ukishaamini na kuelewa, ukanyemera ukavuga ngo ntandukanye nawe, unanikubalia, unasema nachana naye, ntabwo umwuka uri bwongere kukugaruka, iyo roho haitakufuatilia tena. Njye ndashaka kuri buze kunyemerera gusa tukawirukana, nataka nikubalie bure tu ikimbize, kandi kugira ngo ukuveho tena kusema ikuache, birasaba kugira ngo wemere uvuge uti ndavyemeye, lazima ukubali, useme ninakubali. numara kuvyemera, baada ya kukubali, biraza kuza kugenda neza, mambo yatakuwa sawa. ndashaka kugusengera Imana, nataka nikuombe Mungu, ndashaka kugusengera Imana, nataka nikuombe umwuka ukuriho, roho ambayo iko kwa maisha yako, ibintu byose byagukurikiranye bibi, kila kitu kimekufuatilia, Imana yashaka kubigukura, Mungu anataka itoe kwako. igihe wabeshyaga umuntu burya hari ibyagukurikiranye, wakati ulimdanganya mtu palikuwa matokeo, igihe wakoraga amakosa hari ibyagukurikiranye, wakati ulifanya mabaya kuna mambo yalikufuata, burya hari ibintu byakomeje bikugendaho bibi, pale kuna mambo yalikufuatilia, bigatuma nta mugisha wawugeramo, ikasababisha baraka yako isifike, bigatuma utagira aho ugera, ikasababisha usifike mahali, ibibazo byose niwe biza biraba, shida yote inakuangukia wewe, ingorane zose niwe ziza ziraba, matatizo ikifika wewe ndio inaanzia, ariko mu ijuru hari Imana, lakini mbingu kuna Mungu mzima, igomba kugukuraho ibintu byose, lazima kutendee mambo, inkurikizi yose iri ku buzima bwawe, kila matokeo kwa maisha yako, yigire gutyo uvuge ngo ndaguseza, fanya hivi, sema ninakuaga, vuga uti ntandukanye nawe, sema ninaachana nawe, wankurikizi mbi wewe matokeo mabaya, nkurikizi mbi yanteje uburwayi, ambayo imeleta magonjwa, nkurikizi mbi yatumye ntagira aho ngera, matokeo ilisababisha nisifike mahali, ntandukanye nawe, naachana na wewe, ntandukanye nawe, naachana nawe, ntandukanye nawe, naachana nawe, ntandukanye nawe, naachana nawe, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. jewe ndi umwana w'Imana, mimi ni mwana wa Mungu, noze mu maraso ya Kristo, nimeo katika damu ya Yesu, umwuka w'ubukene, kila roho ya umaskini wazanywe n'inkurikizi mbi, uliletwa na matokeo mabaya, ntandukanye nawe, achana nawe, semerera cyane, ntandukanye nawe, sema naachana nawe, ntabwo uvuga cyane, sema sana, ntandukanye nawe, achana nawe, mu izina rya kwa Yesu, jina la Yesu. ibyankurikiranye bivuye ku bavyeyi banje, kilichonifuata kutoka kwa wazazi, ibyankurikiranye bivuye kuri ba sogokuru, kilichonifuata kutoka kwa baba, ibyamurikiye bivuye ku makosa nakoze, kilichonifuata kwa makosa nilifanya, ntandukanye navyo, achana navyo, ntandukanye navyo, achana navyo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, jina la Yesu wa Nazareti, Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Mungu wa mbingu, aya maboko ubona nzamuye imbere yawe, mikono ninainua mbele zako, ni wowe niringiye ni wenyine, wewe ninategemea, ni wowe nizigiye gusa, ni wewe ninategemea, Yesu, 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 ni wowe nshaka, ni wewe ninahitaji, ndatandukanye n'izi mbaraga, achana na hizi nguvu, ndatandukanye n'izi nkurikizi, achana na haya matokeo, mu izina rya Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo, ibyankurikiranye vilivyonifuata binyuze mu barozi, kama ni wachawi, ibyankurikiranye vilivyonifuata binyuze mu nyatsi, vilitoka katika kawanana, ibyankurikiranye vilivyonifuata bidashaka kombaho, vitaki niishi, ntandukanye navyo, achana navyo, ntandukanye navyo, achana navyo, ntandukanye navyo, achana navyo, mu izina rya kwa Yesu, jina la
la Yesu, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, izina risumba yandi mazina, jina inayozidi ya izina jina, rya Yesu, jina la Yesu, tandukanye navyo, achana nayo, koresha amaboko yawe, tumia mikono yako, tandukanye navyo, achana navyo, igisuzuguro mfite izarau niko nayo, cyavuye kunkurikiza ibi, imetoka kwa matokeo mabaya, tandukanye nacyo, achana nayo, tandukanye nacyo, achana navyo, izina rya Yesu, jina la Yesu, akagahinda ndimo mauzuni niko nayo, kavuye ku myuka mibi, ilitoka katika roho mbaya, tandukanye nako, achana nayo, tandukana nako, achana navyo, izina rya Yesu. jina la Yesu. Niba hariho ikintu Satani yanga, Kama kuna kile shetani anakata, yanga umuntu uvuga. anakata mtu ambaye Iyo anaongea. uriko uravuga urimo urabohoka, Wakati unaongea iyo unafunga, uriko uravuga hari ibintu urimo uratandukana navyo. yale unaongea kuna vile unachana navyo. Tugiye kuvuga sha, Tunaenda kusema, tugiye kubohoka dukoresha akanwa kacu. tunaenda funguliwa kwa kinywa chetu. Haleluya, haleluya. Amen. Abaprotokole mutunganye utubase, mutunganye ibishoboka byose, muzane bya bikwembe. Hari kubohoka kudasanzwe kugiye kuba muri kino kibanza. Washemase jiandani na vifao maana Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Buri mwuka wose mfite mubi, Kila roho chafu niko nayo, semera cyane vuga ngo buri imbaraga mbi yose kila nguvu chafu yazanywe n'inkurikizi mbi, imeletwa na matokeo mabaya, yewe ntandukanye nayo, achana nayo, 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 agacengerwe mfite, kila zarau niko nayo, uhora mburana muburana, kile banasema nayo, ibibazo mfite, shida niko nayo, izi ngorane ndimo, shida nimo ndani, ubu bukene ndimo, matatizo nimo ndani, uku kubura amafaranga ndimo, kukosa pesa nimo yemo, uku kwama mu byaha ndimo, kufanya zambi nimo yemo, ntandukanye navyo, achana nayo, ntandukanye navyo, achana navyo, ntandukanye navyo, achana navyo, ntandukanye navyo, achana nayo, ntandukanye navyo, achana navyo, nakiriye umuriro wawe, pokea moto wako, nakiriye umuriro wawe, pokea moto wako, nakiriye imbaraga zawe, pokea nguvu zako, natandukanye navyo, achana nazo, natandukanye navyo, achana nazo, natandukanye navyo, achana nazo, izina rya Yesu, jina la Yesu, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Satani nta bushobozi umfiteho, Ndani ya una uwezo, abadayimoni nta bushobozi mumfiteho, pepo muna uwezo kwa maisha yangu, imbaraga mbi nta bushobozi mumfiteho, haya muna uwezo kwa maisha yangu, ndavanye namwe, chana nanyi, ndatandukanye navyo, chana navyo, oya oya ndavyanse, ndavyanse, ubu buzima ndimo ndabwase, maisha nimo ndani na ikata, vuga ngo oya, nakata, oya, hapana, sinshaka sitaki, iminyururu yampambiriye, aliyonifunga, oya sinshaka bikomeza kumpambira, hapana kwamba tanifunga, kwama kwa muganga, kila siku oya hospitali, sinshaka, mimi sitaki, oya, hapana, oya, hapana, oya, hapana, agasuzuguro k'abadayimoni, zarau ya kimapepo, vuga cyane akagaye k'abadayimoni, zarau ya kimapepo, koresha amaboko yawe, tumia mikono, akagaye k'abazimu, nguvu ya kimisimu, oya, hapana, oya, hapana, sinshaka, sitaki, sinshaka, sitaki, uburwayi ndabusezereye, gonjwa ninaiaga, ndabisezereye, aga, ndabusezereye, aga magonjwa, ndabusezereye, aga magonjwa, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, indoto zanjye ndoto
zangu zirabohotse, zinafunguliwa, ibirenge vyanjye miguu yangu birabohotse. inafunguliwa, tafika mbali. Ijambo ryawe ryambwiye ngo Neno linaniambia ni igihe cyo kubohoka. ni muda wa kufunguliwa. Buri munyururu wese umpambiriye Yeyote ananifuata urabohotse, anafunguliwa, urabohotse. funguliwa. Umugongo wanjye Mgongo wangu urabohotse, unafunguliwa, ubuzima bwanjye maisha yangu urabohotse, funguliwa, amagara yanjye afya yangu arabohotse, funguliwa, ingendo zanjye mgongo wangu zirabohotse, inafunguliwa, amafaranga nashakaga pesa nilizo arabohotse, inafunguliwa, arabohotse. inafunguliwa. Inkurikizi yose mbindiho Kila kitu ni wakati. imvuyeho, Acha, imvuyeho, acha, imvuyeho. acha. Nakiriye imbaraga z'umuriro, Ya nguvu za moto. nakiriye imbaraga z'umuriro, Moto napokea. nakiriye imbaraga z'umuriro. Ya nguvu za moto. Abari banzi ku izina ry'ubukene Walijua jina ya maskini, hari ukundi bigiye kugenda, lakini wajue mu vinavyotendeka. izina rya Kwa Yesu, jina la mu Yesu, izina rya Yesu. jina la Yesu. Oya, Hapana, oya, hapana, oya, hapana, oya. hapana. Rese, glory to God. Rese. La masakori ya mari moze mari. Buri muntu wese wicaye nave hasi, mumufashe uyu muntu. Kila naika simame, Buri muntu wese wicaye nave hasi. kila naika asimame. Numvishije imbaraga zirenze mu kintu. Ninazisikia nguvu za Mungu. Hariho abari bunanirwe kuva hasi, nta kibazo mubafashe bave hasi. Wale ambao wataweza muwasaidie. Mugerageze mufashe abo bana banyu. Kila mtu asaidia watoto. Chakutamaze kene mori ya masarari. Satani ntabwo yabishakaga kubohoka, Shetani kutaka uishe, ariko mbonye Imana ibishatse. lakini ninaona Mungu anakubali. Manana kremo zimanimo rebodana divoza manine yara lefokaririmo zani benimo nimo rimuri ya baba siria fonimo sanganinimo alalamadene moya. Umva, tugiye kubohoka kuva kurwara rwo hasi rw'ikirenge, Tunaenda kufunguliwa kuanzia kwenye ukucha wa miguu, tuzamuke tugere ku mushatsi. tupande hadi kwenye nywele. Yeah. Musa makerere moria hori motayi zamana na marikiria hori mosaravaya. Subira muvuge ngo ntabwo nge nzapfa ndimbwa, Sema sitakufa kama mbwa, ntabwo ngewe nzapfa ndimbwa. sitakufa kama mbwa. Nta mbwa ibasha kwicara ku karago nkaha, Mbwa yesika kama ntayo. hakuna. Motayi mazukoremo vaya hole mosamani. Cyubahiro ni cyawe. Zamura ibiganza vyawe, Inua mikono yako. mu buzima bwawe wategereje Imana igihe kinini. Katika maisha yako lisubiri Mungu muda mrefu. Abantu baguca intege bashaka kubigukuramo, Watu walikuvunja moyo wakataka kutoa ndani. none mbonye bagiye kuza kugukurikira, bakurikira Ninaona Imana. watu wanaenda kukufuata. Ibyo uvuga byose ni ukuri, kuko ubivuga n'urukundo n'amantangara. Iyo nkubonye samuregeye uko wambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose
ibiganza byabo. Inua mikono yako. Ambo muraza kumbabariraho gatoya turenzeho iminota mike. Utanisamehe tuzidishe dakika ndogo. Tegura uru rugendo rwawe none ahangaha. Andaa safari yako kuanzia sai. Utegure amafaranga bizasaba. Andaa pesa ambazo zitachukua. Uvuge ngo hazakenerwa amafaranga ya nawe. Sema itachukua pesa kama fulani. Imana irambwiye ngo nsaba ayo mafaranga Imana. Ananiambia niombe pesa kwa maisha yako. Irambwiye ngo hari ahantu ushaka kujya gukora. Ananiambia pale ambapo naenda fanya kazi. Hategure none uhavuge mu izina uvuge ngo ni hano. Jiandae useme na jino useme niko hapa. Imana irambwiye ngo nintangura gusenga nimo ndahagusabira. Bwana ananiambia nikiingia kwenye maombi nikikuombea. Irambwiye ngo buri munyururu wese na bariyeri irava imbere yawe. Bwana ananiambia kila mipaka inatoka kwa maisha yako. Sitereme. Irambwiye ngo ririya deni ryatumye urara udasinziriye. Ananiambia kuna deni linasababisha ulale. Irambwiye ngo rivuge mu izina uvuge n'igihe ushaka ko Imana izaba yamaze kuryishura. Ananiambia sema kwa jina Bwana tayari. Imana irambwira ngo nintangura gusenga Imana iraza kuza kuryishura. Bwana ananiambia glory tepa anakuja kutenda. Yesu we. Bai sitere anekoni. Ora masaba kone modeboni amasire mori amamakori abasanda baya. Imana irambwiye ngo bari abantu bakugambanira bavuge mu mazina. Bwana ananiambia wanakupiga vita wataji. Irambwiye ngo nintangura kugusengera iramanuka inyumvire iraza kunyubahisha muri ayo mateka. Ananiambia nikikuombea kuna kile utaheshimisha. Yego Mana ndakumva. Irambwiye ngo nta kintu kidashoboka ku muntu uri muri kino kibanza. Ahantu hose ushaka kuba we icyo ushaka kuba cyo Imana irambwiye ngo iguhaye amahirwe uragomba kukiba. Anakupa bahati ya pili katika nafasi hii. Buri nkurikizi yose yari ku buzima bwawe igihe kirageze ngo ikuveho. Ina matokeo kwa maisha yako anakuja itowe. Ya. Nisanze mu rukundo rwawe wambereye urukiro. Haleluya. N'ubuntu bwawe bumpagishe ni kumwe nawe yarute. Ndimo ndabona abana bagera muri batatu bakiri mu nda Satani yari yamaze kwica. Abo bana bari mu nda Satani yari yamaze gutwara ubuzima. Abamama bibungenze mubegere hafi, hari impinduka zigiye kuba mu nda zabo, bagiye kumva hariho kujugumira. Umumama wese wibungenze mumube hafi, mumufashe mumwigeze hafi. Umumama wese mwibungenze mumufate mumwigeze hano hafi. Hari imbaraga zari zisha abana bari mu nda y'abavyeyi. Mbonye abana batatu bari bamaze gupfa ariko hari ubuzima bugiye kugarukana. Umumama wese wibungenze ugiye gutangura kusa nk'ajugumira mumunzane hano hafi. Hari Imana igomba gutabara ubuzima bw'abantu. Wamama wajawazito muwalete kwa maana kuna msaada wa Mungu analeta kwa watoto watatu walikuwa wamekufa. Yesu we. Bazane hano mubafashe mama bimu Yesu wa mbere nguyu. Himazoka ni muri ya ma Father of the Mosamikia. Namanhangara iyo mubonye sangurenge
cyawe. Inua mikono katika fasi yako. Tangura gusenga uvuge bya bindi ushaka nanjye ngusengere. Anza omba useme vile ambalo unataka. Zamura ijwi ryawe. Inua sauti yako. Kora bije kora pura yawe. Anza kupanga mipango. Niba ari projet uri kurategura, kama ni mpango konanda, yisengere uvuge ngo nkeneye amafaranga ya naya. Iombe useme ninataka pesa hizi na hizi. Niba ari ikintu ushaka gukora, kama kuna kile ambacho nataka fanya, kora projet uvuge ngo ndakeneye amafaranga ya naya cyangwa ndakeneye ubu buryo. Sema ninataka pesa hizi na ali. Niba hari umuntu ushaka kagufasha, kama kuna mtu nataka, uwo muntu muvuge mu izina ngo runaka. Uyo mtu mseme kwa jina. Senga nanjye ndaje ndatangura kugusengera. Sema nami ninakuja kukuombe. Ubireme. Anza kuyaomba. Ubireme neza ubitunganye, ndaje mbitereho kashe mu izina rya Yesu. Ninakuja kuyakamilisha kwa jina la Yesu. Niba hari ubuzima ushaka kuvamo, ubwire Mana uti Mana dore nari mparambiye. Kama kuna maisha nataka toka ndani, sema Bwana na watu wamenifunga. Yubwire uti ubuzima nari mbusuzuguriwemo bihagije. Maisha nimezarauliwa ndani vya kutosha. Yubwire uti ubuzima nari mbumaramariyemo. Maisha nimeaibika ndani. Ubuvuge. Wenda useme. Niba ari ubwo kutagira aho uryama, uvuga uti simfite aho ndara. Kama ni kukosa mahali pa kulala, uvuga uti nari mbarambiwe. Sema nilikuwa nimechoka. Niba ari ahantu habi utuye, uvuga uti ntabwo hesheje umukozi wawe agaciro. Kama ni mahali naishi pabaya, sema sio mahali pananistahili mtumishi wangu. Buri kibazo cyose ufite kibwira Imana. Ambia Mungu. Buri nkurikizi yose iri ku buzima bwawe, Imana igiye kuyikuraho. Mungu anenda toa. Wowe vuga gusa. Wewe sema tu. Ya masukarara masererebo. Hiya mama nginemos. Pa muri sare ya kabiri ntabwo mbumva musenga. Sale ya pili sijawasikia. Vuga. Sema na utamke. Umuntu wese wakubereye imbogamizi, kila mtu alikuja kama kikwazo. Hari umuntu wakwitambitse, wenda kusema aravuga ngo ntabwo uzamunyuraho ngo bikunde. Hautaingia iwezekane. Muvuge mwiza, uvuge ngo runaka. Sema ni fulani. Icyo nzi cy'Imana yo mu ijuru, kama unaza kile Mungu mwambie, igiye gutabara ubwoko bwayo. Anaenda saidia, igiye guhindura ubuzima bwacu. Anaenda saidia maisha yetu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. 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 Zamura ibiganza byawe utekereze. Inua mikono yako kaikimya. Zamura ibiganza byawe utekereze. Inua mikono yako kaikimya. Abadukurikiranye kuri kamera namwe muzamura ibiganza byanyu. Wanaotufuata kwa kamera mtufuate. Nanjye ngiye gusenga Imana. Nenda kuwaombea Mungu. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Baba katika jina la Yesu wa Nazareti. Ndi umugaragu wawe w'imburakimazi. Mimi ni mtumishi asiyefaa. Jewe ntacyo noshobora. Mimi siwezi kitu. Ariko nagiye mbona unkoresha ibikomeye. Lakini niliona nikitenda na wewe makubwa. Hari ahantu nagiye nguhamagara ukanyumva. Kuna pale nilikuita ukanisikia. Ndimo ndasenga ndi muri jardin publique. Niko naomba mu jardin publique. Nari mazemo iminsi 2 ndiko ndagusenga. Nilimaliza siku 2 nikikuomba. Ndimo ndagusaba ngo unyugurire imiryango mbone uko nugurura uyu murimo. Niko nakuomba nifungulie mlango, nifungue huduma. Urangije uranyumvira mbona birakunze. Ukanisikia kikaeleweka. Igihe nendaga kugikampara nagusabye itike urayimpa. Nilienda Kampala nikaomba fare ukanipa. Igihe ubuzima bwanjye bwari bumeze nawe nagusabye ubuzima urabumpa. Maisha mazito ulinipa maisha bora. Nigeze nsenga nshaka kuntabarira mushiki wanjye uramutabara. Niliomba juu ya dada yangu kamsaidia. Hari abantu benshi cyane wagiye ukiriza muri kino kibanza. Kuna wengi umeponya nafasi hii. Igihe cyose nagusengeye mu butayu waranyumvishe. Muda wote nilikomba katika chango nilisikia. Igihe nagusengeye hano kuri podium waranyumvishe. Nilikuita hapa kwenye madhabahu ulinisikia. Mana ndi imbere yawe nanone. Niko mbele zako sahi. Ndaguciriye bugufi nyakubahwa Imana. Ninanyenyekea mheshimiwa. Ndaguciriye bugufi Uwiteka. Ninanyenyekea mtakatifu. Ndapfukamye kubwiza intama wampaye. Ninanyenyekea kwa kondoo umenipa. Ndapfukamye kubw'uyu mukumbi wampaye. Ninanyenyekea kwa hii taifa kubwa. Baragayitse barasuzuguritse. Ona wanazarauliwa, wanakengeuka. Abantu barimo baratugaya bihagije. Watu wanatuzarau vya
inatosha. Mana ndabasengeye ngo Mungu dutabare. ninawaombea uwasaidie. Jambo ryawe ryatubwiye ngo ni igihe cyo kurekura abakene bakava mu bukene bwabo. Neno nasema ni muda wa kuachiliwa maskini wao. Ndaririye ubu bwoko wampaye. Ninalilia taifa umenipa. Kuko nkorera wowe ufite amafaranga. Maana wewe ninajua uko na pesa. Ndabasengeye ngo ubatabare. Ninawaombea uwasaidie. Reba bafite amadeni barimo. Kuna watu wako na deni. Raba badafite akazi barimo. Kuna watu hawana kazi. Raba badafite uburyo barimo. Kuna wale wana gisi. Raba bano barozwe barimo. Kuna waliologwa wamo. Raba bagerageje kugira ingendo bakora bigahagarara. Wanajaribu yotende Mungu. Mana urashoboye byose. Bwana unayeweza. Yes. 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 Ya kilio Bwana. Bana hari icyo wakora. Bwana kuna hari icyo wakora abanyamahanga bareka kudusuzugura. Hari icyo wakora abapagani bakareka kudusuzugura. Naweza fanya kitu wapagani wacha kudusuzugura. Abavuga iyo Mana basengiriye hari icyo wakora. Mungu wanaomba iko wapi naweza fanya jambo. Bakayibona Mana. Waone mali ambapo natusaidia. Turagutegereje. Tunakusubiri. Turasenze kugira ngo batabare. Tunahitaji wasaidie. Buri nkurikizi yose ihari mbi iveho ku buzima bwawe. Kila matokeo mabaya toke kwa maisha yako. Buri mwuka wose w'inkurikizi ndawuvumye. Kila roho chafu itoke ni ndagutandukanije nawo. Na kuachanisha na. Ndagutandukanije n'ibihombo. Na kuachanisha na vihombo. Gupfusha amahirwe n'ibizongere kubaho ku buzima bwawe. Kupoteza bahati kwa maisha yako na kata. Gupanga ibintu bikanga n'ibizongere kubaho ku buzima bwawe. Mipango na kata kwa maisha yako na ikata. Idutegura bigapfa n'ibizongere kubaho ku buzima bwawe. Kwa maisha yako vinakata visiongeze. Ndabahoye ibirenge vyawe. Fungua miguu yako. Ndabahoye ibirenge vyawe. Fungua miguu yako. Ndabahoye ibirenge vyawe. Fungua miguu yako. Inkurikizi zafashe ibirenge vyawe. Ilichoshika miguu yako. Ndazibohoje mu izina rya Yesu. Nafungulisha kwa jina. Ndabahoje inda yawe. Nafungulisha tumbo yako. Ndabahoje amaboko yawe. Nafungulisha mikono yako. Ndabahoje amagara yawe. Nafungulisha afya yako. Ndabahoje umutwe wawe. Nafungulisha kichwa chako. Ndabahoje ubuzima bwawe. Nafungulisha maisha yako. Izina rya Yesu. Jina la Yesu. 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 Abantu bitegevye. Tuwawe huru. Abantu bitegevye. Tuwawe huru. Urakoze mwami. Asante Yesu. Cyubahiro ni cyawe. Heshima ni yako. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Muvyagira Imana bamugisha. Unaweza kaa. Mungu awabariki. Urakoze mwami. Asante Bwana. Urakoze ko uyu mwana asubiranye ubuzima. Asante maana mtoto yanarudi na uhai. Urakoze ko uyu mwanya yongeye kubaho. Asante maana mtoto yanaishi upya. Urakoze nyakubahwa Imana. Asante mheshimiwa Mungu. Icyubahiro kirakugarukiye. Heshima ni yako. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Urakoze mwami wanje. Asante Mungu wangu. Ku mirimo n'ibitangaza ukoze. Ishara na miujiza umetenda. Izina ryawe rishirwe hejuru Mana. Jina lako liheshimiwe. Urakoze ko umutabaye. Asante maana unamsaidia. Urakoze mwami wanje. Asante Mungu wangu. Urakoze nyiri cyubahiro. Asante mheshimiwa. Urakoze kubw'imirimo n'ibitangaza. Asante kwa ishara na miujiza. Izina ryawe rishirwe hejuru. Jina lako liheshimiwe. Aba bana niwe watumye bajya muri ino nda. Watoto uliwatia tumbo. Satani wabashakaga. Shetani aliyewataka. Wabaronderaga. Aliyewatafuta. Urababuze. Anawakosa. Inkurikizi mbi yari ku buzima bwiwe. Kila bwiwe. matokeo mabaya kwa maisha yao. Irarangiye. Inaisha. Uramutabaye. Unamsaidia. Uramutabaye. Na kusaidia. Uramutabaye.
tunamsaidia. iyi nda turayizigamye, Tumbo tunaiombea ukingo. cyubahiro kikugarukire Mana, Shimerudi kwako. zina ryawe rishyirwe hejuru. Jina lako linuliwe. Ntabwo ari uwo gupfa, Haikuwa kufa tena, ntabwo ari uwo gupfa, hata kufa tena, ndetse n'umuvyeyi ntabwo ari uwo na gupfa. mzazi hata kufa. Zina ryawe rihabwa Jina icyubahiro. lako liheshimiwe. Urakoze Mwami. Asante Bwana. Amen. Amen. Dukomere Imana amashyi. Pigia Bwana makofi. Ayo mashyi ni ay'Imana. Hiyo mikono kama ni ya Mungu unawezaje? Nta mwuka w'inkurikizi ukiri ku buzima bwawe. Hakuna roho ya matokeo tena kwa maisha yako. Bwira mugenzi ngo uzarinda upfa bitongeye kugaruka. Ambia mwenzio utangoja na kufa ijarudi kwako. Genda umererwe neza nk'abandi. Wende uishi vizuri kama wengine. Ntabwo uri burame mwaturo, mubwire ngo genda umererwe neza nk'abandi. Mwambie wende uishi vizuri kama wengine. Mubwire ngo genda umererwe neza nk'abandi. Nenda uishi kama wengine. Genda komeza umuhandure, genda wambare neza nk'uko abandi. Nenda uvae vizuri kama wengine. Genda urye icyo ushaka nk'uko abandi babikora. Nenda ukule vizuri kama wengine. Genda ube mu buzima bwiza nk'uko abandi babubaye. Wenda ishi maisha mazuri kama wengine. Haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha. Mungu abariki. Umuntu utageze ahangaha akaba arwaye, narambika ikiganza harwaye. Inawezekana ukufika hapa kila mgonjwa weke Mu izina rya Yesu Kristo w'i kwa Nazareti. jina la Yesu wa Nazareti. Mana ikiza indwara. Mungu unayeponya magonjwa. Imana ikiza ibyaha. Mungu unayeponya dhambi. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese abe muzima. Naombea kila mtu awe mzima. Abohoke kuva ku mutwe Afunguliwe kuanzia kugera kichwa. ku birenge. Kushikwa miguu. Wa ndwara bwe ntiwongere kumubabaza. Kila magonjwa simsumbue. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Zamura amazi wazanye. Inua maji umeleta. Tuyahezagire. Tuyabariki. Data ndahezagiye aya mazi. Ninabariki maji haya Baba. Imbaraga zawe zikomeye zibe muri aya Nguvu mazi. zako ziwe katika maji haya. Ubushobozi bwe bube muri aya mazi. Weza wako onekane kwa maji Abari haya. buyanwe abakize. Kila atakayekunywa mponye. Babohoke kuva ku mutwe kugera ku birenge. Wafunguliwe kichwani hadi kwenye miguu. Ubagirire neza Mwami. Watende vema Mungu. Ubakize indwara zose. Uwaponye magonjwa Mu yote. izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen.